Ari hothe ongekorwo renga kihokana uragithie na mbere na kwirorera Gikuyu TV ni tariki 17 February mwaka na wa 2019 ndagiuka niguo ngoro ngigutamburukiria mohoro maria tukuhariirie kuma mathaa ma rucine ni amu ndakirora thaa yakwa ithana rio rihandite ro wega no mbere ndaya maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie makeria ma andu 10 gukua mutino-ini moru wa barabara-ini ya Naikuru guthie mwena wa Eldoret. Maya ni mahinda ma kurutira muingi wira no ti ma campaign. Munini wa mutongoria wa bũrũri William Ruto kuga ni macio na mangi maingi no ni tuko nige tukinyitanira mundu gwetwo Ken Maina niguo akorwo agitutwara kuria iharo-ini koguo ndukae guthie kuraya. Mohoro ma Gikuyu TV ukireherwo ni Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited, your reliable investment partner. Nethengio muno makiria riri na ikereka ria mbere ritwa riakwa ni Muiruri John Mo nake mutauri witu na njira ya ciiko oikaine ta Susan Kibe. Ungenda ukorwo kianira metha itu ya mohoro ya Gikuyu TV no tutumire ndumiriri kugerera kifugo 72189 kifugo 311 tukiambiriria ni ati makiria ma andu 10 ni makuite na ngi 74 makagurara uru mutino-ini moru wa barabara-ini ya Naikuru guthie mwena wa Eldoret thutha wa bathi kugutha lori utuku wa gukia umuthi tole mwandiki witu wa mohoro wa Boy wa Gakibe aratumenyithia. Ituria kiehanire tungire athii thutha wa bathi iria kumakuite kuguthana trailer itura-ini ria Kamara barabara-ini nene ya Nairobi guthie Eldoret kuria 11 mahurukire na angi 74 kuhonoka ciarera kuria maratangikirwo thibitari-ini cia Eldamaravine Referral na Moi Teaching and Referral Hospital. Kuringana na aria mauma ngari-ini ino ni ati ni maguikanirie miario na ndereba wa bathi iyo. Kutoka nyumbani tulipandia Seresia. Tukakuja na mwendo wetu tukafika Chwele. Alafu kondakta akatoka. Vile alitoka akaenda akakaa kwa muda. Venye alikuja tukamuulizia mbona umekaa sana unatuchelewesha? Akasema kwa nini mko mnaniulizia hivyo? Kama mnataka hivyo nimpe pesa yenu mtoke kwa hii gari muende. Sisi tukapishana tukasema utatupea pesa yetu ama utatutoa tu hivyo. Akasema tokeni haraka muende. Mutino uyu uhanikire riria ndereba wa bathi ageririe kuhituka ngari ingi undu uria ucungiriirie kuguthana na trailer. Yeye akashushia hakutaka kusikia malalamishi ya abiria. Kwa hivyo tumesafiri katika hiyo hali mpaka tukafika sehemu ambako inaitwa Kamara ambapo tuliweza kukumbana na ajali. Huyu aba nimemjua muda mrefu sana. Ni dereva mzuri barabarani, mwenye heshima na kufuata sheria zote za barabara. Hichi kifo mimi kama kimetokezea kimenishangaza kwa sababu jana nilikuwa naye Mlolongo. Akanisalimia na akaniambia mimi niko mbele. Nikangwarisha na chai mimi. Kwa hiyo hii barabara tunaomba ikiwezekana sheria zifuatwe vizuri barabarani kwa madereva. Kwa sababu tunaona mwenyewe alifanya kufuatwa barabarani kando. Hata kwa na makosa alikuwa upande wake. Andu 7 makuire hau na acio angi 4 mahuruka makirigitwo. Handu-ini ha Gikuyu TV riakwa ni wa Boy wa Gakibe. Nema eyo ni riboti yake hamuno makiria na ringi na ringi njugaga ni wega matereba aria makire barabara-ini magikorwo magitwarithia ngari ciao na uigiriki gutigirira ati ni makorwo magikinya muthii haria hothe agikorwo akienda guthie. Tugithie na mbere ati munini wa mutongoria wa bũrũri William Ruto ni orite ati ti gutigana na campaign cia tene na kurutira muingi wira. Ruto aritio ari mwena wa Bomet akiuga hindi ya campaign ĩrĩa kana riu marore ituge inya cia thirikari niguo cikorwo cikihinga. Lakini mimi nataka niwaambie hakuna maneno. Nyinyi mtulize boli, mambo bado. Musisikie maneno ya fake news, prorojo ya magazeti, hadithi za social media, wachana na hizo. Saa hizi malengo yetu ni kuhakikisha ya kwamba ahadi tulizowapatia na mkatupatia kura zenu, hizo malengo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya inatimia.
mimi nimefika hapa kuungana na county government na governor wenu na viongozi wa bunge na viongozi wa Bomet, kuungana na nyinyi kuwaambia ya kwamba yale malengo ya Big Four lazima tushirikiane sisi wote kama viongozi kuhakikisha ya kwamba tunayatimiza. Na tukiuma riboti yo kuma mwena wa Bomet ni ati atongoria matiganite no mathiete na mbere na kunyita mbaru gutabanio gwa kura ya maoni. Akiaria kanitha-ini wa House of Grace mwena wa Nairobi West guko muciĩ munene wa Nairobi, mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi augite gatiba iria yagirwo gucenjio ni gatiba iria irateithia Mukenya no tia mundu ukorwo akiguna we mwene. Ugaruruku wa gatiba nduguteanagirio kuona ati atongoria kiuteti ni mathing'iriirie gatiba gucenjio. Muthenya wa umuthi mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi ni endekithirie gatiba gwikwo ugaruruku niguo kuguna Wanjiku no ti andu kiumbe. This referendum question that you want to put on the table, how is it going to help in reducing the heavy national debt that Kenya is running now? This referendum that we have, how is it going to help us deal with impunity and corruption? This referendum that we are talking about, how is it going to put food on the table for Elijah and yourselves? How is this referendum going to put medicine in hospitals? Or is it a referendum so that Musalia Mudavadi can walk and dance and trot and say, I am a big man? Nake mũmbunge wa Tiaty William Kamket ndatigitwo thutha guoka ni ciĩgie katiba kuona ni ugite ati ugaruruku uyu ndungithemwo. When I began the story of the referendum and to change the constitution, some people started abusing me. Now the same people are now the new champions. They are the latter day converts of the constitutional amendment crusade. I want to invite them and welcome them to join me in liberating Kenya for the third time. The third liberation shall be the liberation from bad governance and bad laws and tribalism. And that is why when I went to Parliament, I gave it upon myself, I took it upon myself to say I'm going to liberate Kenya. So I want to welcome them. All of them. Wale walikuwa napinga mambo ya katiba, kujeni tufanye hiyo maneno. Kamket augire ũũ ari mwena wa Chamlingot rĩrĩa agutugaga arutwo na basari ya mũigano wa milioni 34. Tugethie na mbere ni ati muingi kuma itũra ria Usiri Nyatike thiini wa kaunti ya Migori ni makaire ruhonge rwa nyamu cia githaka KWS makimoria kweheria ing'ang'i iria cikoretwo cikimagomera kuma rũĩ-inĩ rwa Kunja kuria mathiaga gutaha maĩ. Kuringana nao ni makoretwo makigomerwo ni mamba icio kuria makoretwo magĩtihangio ndeto iria icũngĩrĩirie gũkorwo magĩcaria maĩ kũndũ kũngĩ. Mwaka muhituku mundu umwe nierega kuragwo ni mamba icio agitaha maĩ thiini wa rũĩ rũrũ. Nema kiunikiriro kia muingi wa kuma kuri itũra ria Usiri nema thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ikimarora niguo gũkorwo ikimehereria ing'ang'i ici iria cikoretwo cikimagia mwena ucio. Na o kiumia nĩ tukoragwo na gĩcunjĩ kia mwanya kia reke ngũgegie kuria tuikurehera miago na maundu matiganite maria magikorwo magikugegia we mwene na guikara ngoro yaku ikenete. Na riboti yo no ino haha. Oh no!
Nema kiu ni gicunji kia reke ngugegie na nwakiona magegania maria mari kuo thiini wa gicunji kiu nema ni maundu ma kugegania na gukihoka no aikorwo ugikenera no gwa kahinda gaka tukwamba guikiria oro hanini tugithie mwena uri ungi wa wonjoria tugicokeria ni gicunji gia keri ukenda gukorwo kianirira metho itu ya mohoro ya Gikuyu TV kana utume ndumiriri ni wega gukorwo ugituma kugerera kifugo 721 inyanya kenda kifugo 311 tukwamba guthie break wa kahinda kanini no nitukorwo tugicokereria.